Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda Makedon harfleriyle birer tane örnek vermekteyim. A. Avtomobil. B. Banana. V. Voz. G. Gitara. D. Drvo. G. Đavol. E. Еж. Ж. Želka. Z. Zab. Dz. Dzvono. I. Igla. J. Jagoda. K. Krevet. L. Limon. Lj. Ljubov. M. Masa. N. Nož. Nj. New York. O. Ogledalo. P. Prsten. R. Radio. S. Sonce. T. Tikva. Q. Kerka. U. Usta. F. Film. H. Hotel. C. Cveke. Č. Četka. Dž. Džez. Š. Šiše.